Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Ke dira di-reviews about Izingane Zestembu. Buyo butshitše Mmayeni Baba Mseleku le Mpumelelo gore o nyaka go tseba gore ge Mpumelelo a re a ka se mo nyale as a first wife mola e le gore o dutše le yena 5 years a sa mo tsebiše ka se e leng gore o bolela ka sona le gona o ne le bana ba babedi le yena a yena ba sa tsebe ge e le gore Mpumelelo o na le di-plan tša gore yena ga a swanela gore a nyadiwe as a first wife o swanetše a nyalwe jwale ka mosadi wa morago ke gona taba e thomang go mo makatša gona moo a re o nyaka go tseba go tšwa go bona bommaeni ke gore a e ka ba e le gore bona ba reng ka tabe ka gobane Mpumelelo ba bolela le bona a ba tsebiša se a tsebiša yena Buyo o tsebišitše Baba Mseleku le Mmayeni gore o sa assessa basadi ba e leng gore di-girlfriend tše e leng gore o dula le tšona ebile o nyaka go tseba gore yena o ba tsebiša gore yena o nyaka o nyala le virgin a ka se nyale yena Buyo mmago bana ba go babedi as a first wife a ntše e le gale a dula le bona jalo gore o nyaka go tseba gore bona ba reng ka tabe ba dumelana le yena goba ba dumelang le yena na ba reng ka yona tabeo ka gobane ke bona e leng batswadi Mpumelelo ke ngwana go bona ge Mpumelelo a ka se decide le dilo tše dintšhi gore go ya ka Buyo ke bona ba mo advisang gore a dire tšone dilo tša mohutu ene re a tseba gore Mmayeni o boletše gore yena ga e tsene tabe e leng gore Baba Mseleku le yena ngwana gagwe e leng Mpumelelo gore dilo tše ba di dira yena ga a kwane le tšona mara jwale ka motswadi re re o reng jwale ka mosadi o reng ka ngwanola wa batho ka se e leng gore se a mo diragalla Mmayeni ga a kwele ngwana mo bohloko na o reng ka bohloko jo e leng gore Buyo wa bokwa o botšiše o fetotše yena Buyo a motšha gore a e ka ba e le gore o botšiša nna ka Mpumelelo le goba o botšiša Mpumelelo na Buyo a re ke botšiša nna le ba bararo ka gobane o hlaloseditše lena Mmayeni a re a zanka wa bolela le yena ka tabe a re ke mo sendetše text o no e lebelela a senke a mphetola Mpumelelo mo go diary session a bolela gore yena e tloga e no ba straight gore yena a ka se nyale Buyo as a first wife jwale go ra gore a go a tshwanela a ke tsebe Mazulu hlalosetšeng a wa tshwanela go nyala mosadi o e leng gore a se moZulu as a first wife if nge Mxhosa Mpedi Ndebele or any culture Mchangani Venda a la swanela go nyala e le gore ke ratane le wena ke na le ngwana le wena a wa swanela go nyala na o swanetse o nyake mosadi ya moZulu o mo nyale and after o tlo nyale mosadi wa o ka morago that means ke mosadi wa badimo mos e kere ke lebeletše ke bona o ka re gore o swanetše gore go ya ka nna ke bona o ka re Mpumelelo o swanetše go nyala mosadi wa mathomo wa moZulu ke mosadi o e leng gore e tlo ba wa badimo wa ya senke a ratana le lekgarebe la moZulu a lefa ngwana and after a tla nyaka basadi ba le ba bang ba le ba di-culture tše dintše la tla ba nyala as a second, third, fourth, fifth ntho Mpumelelo a e dirang ga ke e rata ke nyaka o bolela maaka ntho e dirang ke Baba Mseleku yena e leng tate yena e leng gore wa e thabela tabe e dirang ke Mpumelelo e tlo e koša bohloko e le ruri a re tsebe gore go ya kwa pele go tlo diragala mara Baba Mseleku for nna ke bona a le wrong ka di-advice tše e leng gore o di fa ngwana gagwe ene Mpumelelo o tloga a na le maatla le mafolofolo a gore bona ke tlo e dira gore ata le go se rate ke tlo dira ka mokgwa e ngwadile fase e ngwadile bukeng gore o e ka se be first wife ngwana ga Cele ke yena e swanetšeng gore e be first wife ntombazana ya moZulu kumele e be first wife it's either Buyo walla ore mang walla yena ha inyaki yena ene Buyo o boditše ba boditše gore if Mpumelelo o tšwela pele o ya Qobeka o nyala mfatsi wa ga Cele as a first wife le yena a bolela ka lona le virgin leo a re yena o ya phuma Mpumelelo o tla hlokomela bana ba gagwe ka morago yena wa tlogela ga a sa nyaka Mpumelelo o tla hlokomela ngwana ga ka se tlo ratana le Mpumelelo ke yona tšeo tša Izingane Zestembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.